از جا آخفتن علی بابا جان دست پید کم او بهار کسی نه جای جبو سیر و جین و دنیای انسان وجدان خو پیس و قریج و خراب بکتن. اره بوچی دوی دمه دا اردوغان ده هاوجیتا دوستن خوین جاران خیانتکار و دجمنین ها دزانه. اره براستی اردوغان بهز بویا دجمنین وی بهز بونا لوما صدام چنه دوی دمه دا اف برتک دهنه هاویتن صدام چنه کود بیجیتن اوین کو پیشتر دگل من دابون سرک وزیر بون یعنی وزیر دارایی بو لاواز بون نه جایوان پستا بون بوچی اردوغان کسین لاواز د پستان دا بجه کرنه اگر او کسین جاران بهز بونه اره کسین ها بهزن گلو لسروی پرسیج هجای آیدن آلتاج سروک رخستنا دیاربکره یا پارتیا سباروج گلجک پارتیه ده پرسم هجای آیدن گلک بخیراتی کردستان 24 پرسامنا دست بکه بلاف بیتن براستی جی پارتیا هوا ببریاره سکالا گلینامه لدجی اردوغان تومار بکتن اره به تومار کرنا سکالا لدجی اردوغان در انجام بدله هواده در بکوون جبر که خون هر تم دبیجن دادگاه لجر بریارن دست حالاتنا دست حالات کیا اردوغانه از جواب کر سلام و حرمتی خو برست کن. سرچاوه. برای پرساوه چند روز برای لزاخوی بیاره کی چه بو چند هب ولاتی جنا خوش دستان ام سرخوشی دخوازن. جمال باتراجی ام خمگینی خود تین زمان. انشالله رو کی زودتر اف بیاری کی شکلی داره هوله و اف مقدوریت جهوله رابه. جبنا پرساوه جی اسپاس کن. سروکمه گشتی نیزی 15 سال دنوا پارتیا AK Parti'ye da hem vezareti kir hem serok vezareti kir hem partiye da seroke gişti bu le pişti 2016 şunda pişti ku parti ket beni fikru peyami Tayyip Erdoğan pişti ku avakına AK Parti'ye kul serere le xebatê ku serê çêbûne ji holê rabûn piştî ku em bêjin AK Parti ket şaşîtiyê ket xelatiyê em bêjin Birêz Erdoğan ti kesî neda berçavê xwe li ser fikr û peyamê xwe ku bixwaze Tirkiye bide xebatê em bêjin li gorî fikr û peyamê xwe Tirkiye بمشینه او چاق سروکی می گشتی درکت هولی گو اف شاشیتیه ترکیه بر نباشی دیچه اف بر نباشی ترکیه گری ترکیه بکه آروزی بکه تنگاسی باشه هیچ آیدنجی کرم آخه اگر برسوا پسین بکرتاسی بده جبر کم هدف زیادتر جهوا بزانه بب بکرتاسی پارتی هوا دوزه لدیجی اردوغان تو مارت که یا بله از زمان انا ام بیا بیشن پارتی ما ام دیویژن ایرول ترکیه محلفتا ترکیه پارتی پیشروجه جبر ویجی برز اردوغان خینی ما تکس کی ناین نرخاندنه لسر مدرسه ام yanlışıvi em xalativi em nebaşivi tinin zaman jbervi erişemet ki jbervi erişe partiyamet ki jbervi erişe serokemeye geçti brezda otorit ki tamam çima Erdoğan jihawara dibêje ji serokê hawara dibêje xayin li ser kî jan pîvanê xayine çi kiriye çi îxanet kiriye çima wiha dibêje em nebaşivi tinin zaman ji bin em diben خاين ام دبيجن تركيا دا علي ابوري دا باش ودچه ام جبنا دبيجن ام دبن خاين ام دبيجن لتركيا معفي مرواج هولي رابيه ام جبنا دبن خاين ام دبيجن تركيا دا كتي اروزي کی مازن د سیاست دا ناف تركيا دا د سیاست دا د جهان دا كتي اروزي جبنا دبن خاين ام راستيتي zaman جبروي طيب اردوغان ما خاين تنتك خاين ام نه خاينن
em siyasete baş, em siyasete rast demeşine. Hain kiye? Hain kiye? Hain ekül Türkiye siyasete nameşine gele Türkiye'deki tengasi, ekül Türkiye'deki arozi, ekül Türkiye'deki harabuni ev haine. Ekül Türkiye ve nebaşi, harabi, tengasi hükümete o seri hükümeti Tayyip Erdoğan'a. Baş. Divê demê de çima Erdoğan van gotina tîne ziman. Erê bi rastî jî Erdoğan bêhêz bûye partiyên opozisyonê di nava wan da herî zêde Kemal Kılıçdaroğlu serokê partiya dayika opozisyonê bihêz? Yan jî sedemekê din li paş. Çima Tayyip Erdoğan ve erişetke çünkü partiya peşerojê indi li Türkiye jibuna gel be hevi. Jbervi Tayyip Erdoğan jibiyat bine. Tayyip Erdoğan zane Jirope ve Rayek ve Mebistinin, Jak Partiye Mebistinin, J Partiye de Mebistinin, Partiye peşeroje hurt be peş tadıçe, peş keve, em li Ahmede li Hereme li Türkiye, em li Kadane, em li Bajarane, em li Gündane, em siyasete baş demeşinin, siyasetteki hurt demeşinin, jbervi Tayyip Erdoğan dibe dema paşiye da medaya berçave koy, partiye medya berçave koy, o erişemetke, em jidvejin mahtabeme Tayyip Erdoğan'ine, mahtabeme gele, em rasya koy, jgerra dibejin. Her şaş partiyên opozisyonê hûn jî di nav da li ser yek maseyê rûniştine lê hêjî hûn negihiştine yek qirarê ji bo diyarkirina kandîdê serokkomar. Sedem çi ne? Hûn çima bê HDP rodinin? hedefime ronine, hedefime holene, kingi Tayyip Erdoğan bu baver bu, go falan roş, falan saat, hilbijartine, evçak namzetci, evi verip Gutiya peşte, Haziran sala dahatiye, dema hilbijartinan diyara, kandide Cumhuriyet jî diyara. Hûn çima diyar nakin? Sedem çine partiyên opozisyonê 5 caran li ser yek maseyê 6 partîne civiyane, hûn nagehin çi planekê hewayê zelal ji bo sibaroja Tirkiye bi taybetî abûriya xirabtine, kandîdê we tune, hûn bê HDP rodinin. Sedemê van alûziyan û negihiştina rêkeftinekê di navbera we de çi ye gelo? De her civinekî da, de her civinekî biryarekî têsende. Ji ber wî jî her civinekî de biryarekî têsende, komisyonê komisyon xebata dikin, ev peşerojde çawa xebatekî were meşandinê li ser wî dişxirin, ji ber wî jî tamamî civîna da hebekî birya têsendin. Ev ê yektemîn. Ê didiya her çi qas Tayyip Erdoğan bêje hilbijartin 2023 de jî hatta nisbê jî garantiya biyetine. Hatta nisbê jî garantiya biyetine. Çima? Çünkü peşiya Türkiye girtiye. Ji ber wî em li gorî Tayyip Erdoğan tevger nabin. Muhalefeta Türkiye li gorî Erdoğan tevger nabe. Biraz Erdoğan li gorî muhalefeta Türkiye tevger bibe. Biraz ev roja xwe belli bike, ev çak em jî anan nabzetê xwe jî, xebatê xwe jî em bêjin hêviye gel çine, em ê çi bikin, em ê ser çi bişkin, em ê wî diyar bikin. Baş, ez dê pirseka din dişte bikim. Tu çima bersiva min nadeyî, hûn çima bê HDP dicivin? Çima HDP li derve itîfaq û civînên heweye? Em hedefa meya Türkiye, hedefa civînê gelekî li holê. Em dibêjin ev sistema Türkiye, sistemekî nebaşe, ev sistema Türkiye kiriye tengasiye, ev ji bûna Türkiye ji vî nebaşiyê xelas be cara yek emin gere ev sistem were guhartin. Baş. Piştî ku sistem hat guhartin şunda. Ev Türkiye di kîjan alî da nebaşiyê, kîjan alî da kemasiye heye, ev komisyonê ku serê xebat dikin, roj hat em bêjin hilbijartin gava hat diyarkirin gav bi gav were jigera kir ji kerema xwe tu naxwazî bersiva min bideyî li ser çima HDP di nav tifaq û civînên hewe da cih nagire lê
لسر مثلا پرسا کرد ادی پارتیان اپوزیسیون قبول کریه ل ترکیه ل باکوری کردستان کیشک هیا بناو کیشه کردان دویک و اف کیشه ل پارلمان ترکیه بیاسا حتی گوهرتنا هنبندن دستور جی بهتا چهار سر کرن پارتیا گلجه که هیچ پلانک هیا جبو پرسا کرد دناف نقاشین هوا دا کو پارتیان اپوزیسیون هون لحاف دجون هون چه دبیجن لسر پرسا کرد به هفرا Ez via bejim, Partiya Pêşerojê dalî piskireka Kurda da, piskireka Kurda da, 11 Haziranê me li Diyarbekir civînekî li dar xist. Nêzî 5 hevkes bi taybet televizyona wê jî beşdar bû. Belê. Me ji buna ev piskirek ev çavaj holê rabe Türkiye ev çavaj ve xelas bibe gelekî di deh xala da gelekî خصوصا گرینگ معنی زمان و مبیجی دیار کریه جبروی د ترکیه اوی ام پیشی مثلا کردان و ام بیجی مسئله نه تحمو تم مسئله کی به چاره سر کردن تنه دوار دموکراسی دا دوار ماوی مرواهی دا ام بیجن به هر آوی زاگونه دا ماکزاگونه دا چی جابت که مده حالا دا موانا دیار کریه اگر که برنامه دا زمان هبه از کرمانه تب بینیم زمان یعنی هری سرکی جکر مخوی هری سرکی دان پیدان ده پلان هوا دا دان پیدان بنتوا کرد لترکیه هاتیه کرن دستوری ده خاندنا به زمان کردی سربسته هیا یاننا به اره یاننا خیر بله سربسته هیا سربسته ام دویجن زمان کردی به زمان پروردهی سازی دولتی جی زمان کردی خدمت بکن اوی جی شرط می گروی جی اوه جبروی ام دبی خصوصی دا ام پر روناهی ام فکر پهمی وقتی زمان باشه هجای Aydın Altaç سروکی رخستنا Diyarbakır'e ya partiya Sıbaroje Gelecek Partiye evar baş